लुत्फुल्लाह खान साहब ನನ್ನ बिरावी सिस्टम में लुत्फुल्लाह साहब वालिद साहब बस इंतहाई ख़ानदान और मुखलिस बंदोबस्त सर आंदोलन तो अयूब साहब माशाल्लाह दास रिटायरमेंट मसने वक्त दाव मसी तेना वक्त ना दबंग ऑफिसर ससुर उड़ानी लावा नना संग था कि नन उबैदुल्लाह जाने असर जाने याया जाने एलो ना संग नना प्रोफेसर साहब इमदाद साहब नना इलम एडवोकेट साहब ये लोग खुल ना संग दास सही प्रोफेसर साहब तुलो को दाखुल अर्ज आदि कि असी मरिक फर्दस तनिया बंदगस नूरा मेंगल तनिया से फोर्ड तो जंग करे वो से गैरत न टुकुर से असी मरिक गुरुस मेल तासी गुरुस हेड तासी गुरुस मेई तासी गुरु वो ते कसर में पकड़ उड़ा अरा वक्त गुरु अरा मरे के करासी टोलियस मरे करासी मुचियस मरे बंदगात से बलो तादादस मरे के वो तेरा ते कसर तेंगी वो दे पर ऑर्गेनाइजेशन वो दे ऑर्गेनाइज करी तमी वो दे सोई तमी के दा कसर आइनो ये दाऊ करी आरा संगत तेटी वो ते गुजारिश करो मेहरबानी करो फदी बाबू तुल बनते के नुमम सवाल हर फेरे कि बिरावी कौम से बिरावी बिरादरी से बिरावी ज़ात से अंत से कराने नहीं इलम कौम में बोली मरे कौम में सकाफत मरे कौम में पॉलिटिकल सिस्टमस मरे कर कौम में डगारस मरे कर बिरावी ना डगार ना पिन बिरावी मश बिरावी ना हुकूमत ना पिन माला करे अंत दा खुरासान फदान कलातस और आड़े कैपिटल मरे हमो साबा वो का मालो करे बिरावी नारा कैपिटल है सो वो सक शाशाड़ी वो का मालो ना से गिडोरेशिया ना तारीख करे 50,000 साल 70,000 साल अंत शाशाड़ी ना तारीख है वो 80,000 साल मत को और बिरावी ना अरा निगाड़ ना तारीख वो 12,000 साल 12,000 साल मत को बिरावी ना मरगढ़ ना अरा तारीख है और 11,000 साल मत को बिरावी ना मोना दड़ो ना तारीख करे वो 6,000 साल मत को ओ का पद बैक बिरावी ना एनो इसका दाल लिखत दस दाढ़ी नन तो ऐसे बल्लो नारवाई से नने बर्दाश्त का पसा सिंध से डगार से डगार कौम जोड़ करने बिरावी अन्नाख की अरे मुखलिस असक कि बिरावी तेना पिनट डगार ना पिने कतम बिरावी डगारे ऐसे यूनिवर्सल पिनस्ते सक हुकूमत ऐसे यूनिवर्सल पिनस्ते सक ताकि कसना अजारतदारी मफ बिरावी सिंध न मखलू के बावट कहने पश्तूना थे बावट करे ने बलोचा थे बावट करे ने ये लोग की कौम थे करे बावट करे ने मगर बिरावी अंत की दाख ख्वारे दा खातरान के 1790 नाले सक 960 का बिरावी जंग करने बिरावी फाओ कुंगने तेना डगार के मगर बिरावी ने डगार नजिया कसना चेरे बामुज देतर मतरे मरी बुक्ति द अखस के पेना इलम को दाता बामुज देतर मतरे दा से फ्रॉड हुकूमत न तरफान बगावत कर इनक मशा पैसल वरी दणिंग बर वाहिनक अफगानिस्तान पैसल दणिंग बर बिरावी वायद बंदगा सतन मशे जलकत होता डगार जलकत इरडमी को बिरावी से गैरतियों कौम से नंग जन जरते ज़मीन दुनिया से जो ना गैरत के रहना नजियाटे ये जंग तक के केवा कना गैरत दादे कना न्याड़ी महफूज मरे कना गैरत दादे कना मडी महफूज कौमी मडी जाती आखा कना पैसा काखा कना कौम ना पैसा रहा रे वो बचोग मरे और मुस्लिमी को क्या रे जर जरते ज़मीन कना डगार बचोग मरे कना इलम अगर ये तेना मकसद की तेना न्याड़ी रोड आते हो कनी हम बारो खंटो बेगर तो बंद का फक अराना तोफिस की दा कौमियत जोड़ करें तो हम हो गए कना रोड आंत के कि भाई मफाद से वर्णदारी फ़ायदा लो ना लानत नामो जिंदगिया नामो सियासत अरा की न्याड़ी इस्तेमाल के सब नन 1790 आन 1960 का जंग करे न खुदा चाहे फरंगी ना बिरावी ना न्याड़ी ना गुदे खनिन करता वक्त दा बिरावी ना रिकाटे दा सब बरे न दाड़ी नन तो अरा मुसीबत दा वक्ती बसुने कि भाई अरा कना पीर ईद करे के बिरावी
ہمو کنا بابا عید کرن کتو ارا کنا بابا عید کرے کہ ہمو ہی کرن کتو ارا عید براوی چاو ہمو کنا مار تپک ارا کنا مار چاہے کنا نواسا تپک ایتنا خن تیٹ خنیبا کہ خن سے مشن ادا سو بٹولو جوڑ مرے پورا پھر کے مدان ودانا وہ دیر مر سکا کنا بولی دیر من گٹھی کہیں تو بفکر بحیثیت استاد بحیثیت مسلمان یہ غیر براوی سے غیر مذہب سے اسے گلومز دیر نہ تین کریں کھتا ہوتا مگر کنا استاد نہ غیرت کنا ٹیچر نہ غیرت نہ سک کہ مواجراک بھی ہوگا رہا کنیا بسورا بخالاک بھی ہوگا رہا کنیا بسورا بلوچاک بھی ہوگا رہا کنیا بسورا سندھیک بھی ہوگا رہا کنیا بسورا کنا آفیس کے رہے اسی انو سپما کہ ہر وقت اسی میٹنگ روم اسا سر گوڑی یہ گوڑا تینا ایلو گوڑا کھولے لاتا اما کہ ننا ایڈوکیٹ صاحب پارے دا وقتی ننا تاریخ نہ بلو مسئلہ سے تاریخ نہ سے بلو ایشو سے تاریخ نہ رادا درباری مورخاک وارا داتے 5 لکھ روپی مل کا سے کتابیں لکھیں گے لکھ وہ برائی نہ خلاف ننا پوزیشن دادے کہ نن بچڑے والوں تینا بچاتے پالینا انہا باوجود کرے نن تینا ٹائم میں تین گھٹو تینا تاریخی بچوں نے کوشش کرنے گھٹو تسا سوال دا پیدا مرے کہ بھائی براوی نہ تینا سسٹمز اخص کی دعوتی خورا کرے رہا کنا چیلنج ہے کہ گدروں کا 1000 سال نہ تیٹی اخص کو خورا کرے وہ تا موجود براوی ہے چاہے دا سر لکھا مرے رکھ چاہے دا بارو نہ کرے پاٹ مرے یا پینگڑاس مرے یا دا شربتس مرے یا شیرس مرے یا خریشت مرے دانا موجود براوی ہے اخذ کے دارو ہو کہنا چیلنج ہے ٹوٹل چاہے ہومیوپیتھک نہ دواؤ ایلوپیتھک نہ دواؤ حکمہ نہ دواؤ دا تا موجود براوی ہے دا دوا تے براوی جوڑ کرے براوی نہ گودی طولو کے داڑے براوی نہ نیاڑی نہ حکمت سک کہ وہ دوا کرے گا چرے گا نری نہ تینا جنگ کرے گا کھرا سک کھرے کے ارے سنبھالیں وہ سے زبردست ہو کے ارے اسے پیشہ سک حضرت ابراہیم علیہ السلام نا پیشہ سک تو دا سا مسئلہ دا یہ وقت کھر اسے بلو مڈی سک آئینو کھر مڈی رنگ تنے دا کالج نہ تعلیم نہیں چوئے سیتے سفر کافی کہہ رہے کھل پاس میرا اما کہ سنگت داڑے پر ہنر یاد تک بہنو تینا بندہ ہنر تفر ہو رہے دا ذلیل خوار مرو باخونا رندٹ غیرت بھی نہیں جانتا شعور بھی نہیں جانتا ارے شعور ہے نا اتنا بچہ ہے جوانا نوکری ملی انت کرو رکھ ایٹ دی اینڈ آف دی انت کرو بابا شعور مرو تا تینا قوم کی گڑاز کرو رکھ اگر قوم کی گڑاز نن کپ پنک دس سنگت داڑے گپ کرے نا فاٹک نہ برائی تا یا جام شروع نہ برائی تا خدا چاہے تینا برائی تے توربو سرپن کبو آخر دوزی کے سنگت پائے دوزی کے ادھے سپورٹ کر پاو یہ پا آخر ارا دوزی کرو ادھے دوزیاں روک بو ادھے سرپنت کبو ادھے شعور اراتے ٹیم بو ٹیم جوڑ کبو ادھی تو گروپنگ کبو ارا نیاڑی مرے رکھ ارا مجھے بندق مرے خلقاتے ٹیم بو سرپنت کبو تینا چناتے نوکری کرنگ افتر تعلیم افتر تو انور کے رکھ چنکو انور کے دا تو غلط طریقے سے کہ بھائی نم تینا چناتے لے رہے دوزی کے رکھ ارڈمی کو ندھن کا یٹ کرے نانا بندہ گرفتار مرے رہا دادا گری نانا بندہ گرفتار مرے رہا نانا اراتے دیا چھاپا لگی انہیں وجہ دادے کہ نن متحد اکر ننے متحد مروئی تمو پین کسر یاد تخبو اگر دا نن سرپند مرے نا اینو دا سائیں نوارو کنا خیر سے دو نفق ننا مردم شماری ٹی نن تو ارا ظلم سندھنا بندہ کرے ارا ظلم بلوچستان بندہ کرے بابا نما بولیے گوارا کا پسا مونجو دڑونا بولیے گوارا کا پسا سندھنا بے سنت سے سندھی بولی نو عمر 50 سال بھی افق بلوچی بولی نو عمر 250 سال افق پشتو نہ بولی کہہ رہے زیادہ زیادہ 6-7 سال ہے براوی نہ بولی نہ کم سے کم چھنکا رہا عمر تارو 5000 سال ہے اینو دا بولی تباہ مننگٹی نانا دا بولیا کسے غیرت پہ فکر پار سہیں مردوں شماری میں تاں جو کوئی پڑھ کے سندھی لکھ رہا ہے اے پائے بلوچی تے لکھ بو ارے بابا نما بولی تو مکس ہو بولیو اگر اب یہ بروی خالے و سندھی بولی 5% خالص فقط یہ بلوچی بولی خالے و 0% یہ بلوچی بولی پشتو بولی خالے پشتو نہ زیادہ 5-6% کرے گا ایک بچے براوی 100% خالص ہے یہ چیلنج کیوں کس پائے پاس خرواٹ پائے پرواٹ پائے خسی پائے خاسن پائے خریش پائے خرود پائے یعنی نی اراڑے سر مننگ کیسے دا سے بڑا ٹیکنیک سے کہ بولی عمل ڈیول کرنے گی شیف ہم بولتے ہندنو ننا منا
براوی نان تو براوی ہندلو زبردست قوم سک وہ خبر است کہ دا کو نہ کرا ارا قوما کو ارا تے ڈے بفک ارا ڈال بفک عربی ٹی ڈال فک عربی ٹی ریف عربی ٹی ٹیف نہ تو اچھو تعلق سفر سندھنا مخلوق پنجاب مخلوق پشتون مخلوق وٹی لے نہ توار فک اتنا نہ تعلق ختم مسنا بولی 10,000 سال ٹی تیار بھر 10,000 سال ٹی ہیل کن پنگڑا سے ہیل تا کھلدار پروفیسر تو سنو رے ششتو ٹیل کے سب ان پڑھل براوی بھی کہے کہ سعودی ٹیل کے بولی جوڑ کنی بولی نہ اسٹرکچر جوڑ منگٹی 10,000 سال لگ 10,000 سال تو براوی نہ عربت تو تعلق مسئلہ نہ بلوچ تو تعلق مسئلہ نہ فارسی تو تعلق مسئلہ نہ سندھی تو تعلق مسئلہ نہ پشتون تو تعلق مسئلہ نہ کسر تو تعلق مسئلہ نہ بولی اینو سے خالص ہے انہیں سبب دارے کہ براوی نے دوانا اسن نہ بھی پن کس تو ملی پک انتے وہ خالص سو اسے مشان لگ دڑنگ اسے بنداز کو بحث کرے سے تاجی بولی میں 30 تا 35 لفظ ہیں ایپا چریا مجھے ایکڑے جبل تا چڑھی لہندے تو کہ 4,000 ورڈ ملندا جٹے تو کہ خبر ہی نہ ہے دنیا نا کھلا بلا آرکیولوجسٹاک آرکیٹیکٹاک جیولوجسٹاک دا کھل علم براوی شروع مسنے بد قسمی دادے کے ریکارڈ فک بد قسمی دادے دا لکو کا فک ننے دا وقتی باخونا مسئلہ ای داڑی اسٹاپ کے ودا کہانی مار سوب تمی کہے کہ بس ارا مس جملے ٹی پاوا کرا ہوتا جنگ مسک فرنگی اسے غدار ظالم و بندے سسک سجو برے صغیر قبضہ کرے افغانستانی قبر کرے آخر ڈوز براوی آپ براوی پاری قبضہ منی کے پر ہونے پورا براوی تو سوشل پولیٹیکل بمباری کھل گڑا کرے براوی تینا ڈیفینس سے کرے پورا براوی ہم پہ گڑا سندھٹی بسو دوسرا پورا نعرہ دا لگا کھل نہ کھائیں گا نسٹس کھائے مار نہ کھائیں گا مسڑس کھائے دا مسجد نہ نوں کے قربانی یاد تے کو دا دستائی دا بینے نے چریں گے دا نانا ویرتا قربانی نن دا بندگاتے تو خانتے تر کریں سانگ بندی کریں ہم لبے حل کنک اولی کو لبے نہ سم دارو کی رائی کریں ان انہوں موتبر ہو رہے دستائی تے پھر نوا پھلانا نوا پھلا بے غیرت دا ہمو نیاڑی نہ کی ارے ہمو لبنا پیسہ کو راڑا نے سم ملا نے طاقت بسک نیتنے ملک نہ ڈیفینس نہیں کر سک اینو بے غیرت نی دا وقت آ رہا ہوتا نہیں تو ہر گڑ آ رہے دا سے نیتنے قومیتا انکار کیسے دا سے تینے بولیاں انکار کیسے دا سے تینے کلچران انکار کیسے لانت ہمو شخصا اللہ نا رسول اللہ تبارک و تعالی حجۃ الوداع ٹی لالچ آگا نے عرب کرے تینا ان کے بدل ان کے بابا براوی قوم براوی قبیلہ براوی ٹک براوی شلوار براوی بن براوی پیرہ براوی بن پیرہ دا براوی نہ ذاتا کو سندھی نہ ذاتا بابا کیرا سمرا سمرے کیرا فلانو آیا آخر براوی نہ دا اسٹیج ہو براوی کو چونکو قوم صفق اللہ نے سلامت کے ای دا سنگتا دے خانے و ننتمانے داتے و تقریر کرو یہ مگر سنگتا کندو نو ایت ضرور اور پھرک اراڑی مجبوراً کنے ایت کرو تما انا کھاتے ہیں کنا سائن چونکو گپا سب براوی کے کارک کرنے براوی کے کارم کرنے کے دیتا در جائے براوی کی خلقہ نہ کرے طاقت در کرے اللہ علیہ وسلم